Hadin sisngi kejing pencai pajba ke ABVP halor ke huri hura ke belami hapadeng usamla Esterson Sotun berkinongelam ke ABVP mehlin kesengi haskul ba nehu kepaladan kejing pen ibor bat wanra kejing pen mensau. Nakleng ke World Organization of Student and Youth Meghalaya WOSI mendak arpnuterik kelapan syai bakejing keno Vice President ke neusu usamla Esterson Sotun kalong ke babakala bat kabom don nongrim AA. Abakaran ciklar pathai kubor kasamla Sumarlin Maulong kabadai ke convener ka WOSI kelakeno usamla Esterson Sotun lembat kenhun jongu kilawan taki arteli kibait haringkat barra ikitiar penmensau bat penmi kejing huri hura. Habakali kasamla Sumarlin kelethu ba omdan mono kibak takti ni penmensau yu usamla Esterson Sotun Henry kaba penlengo kalong kumno lada omdan basyo yaute usamla Esterson ula mensau bat kasopti ke bau pong kala syatar. Nakaliang jong kasamla ke Sumarlin kelethu begitu kijingle padan dakmong bat syatar sopti jong Easter kadai ke basu pharep bat ke babakala. Sumarlin kadai ke organizer jong ke WOSI World Organization of Students and Youth te halor ka jingkeno basasho ha porbarakhi ya ka Holi Festival menen balaya don lang hakate ka program jong ka World Organization of Students and Youth Meghalaya chapter halor ka jingja hakapor barakhi ya ka Holi Festival bengilatip kum ka Festivals of Color haka Nihu campus umshing ngadon benong bat pensyai shapi nakaliang jong ka WOSI ba kayeng nong rem halor kajing ya teli banwanra kajing ya teli hapdeng ki khna ki bana shabari kumjuru ki badena napo kari kanong rem jong ka WOSI hi kalong ka banwanra ya kajing ya sujan ikini ki khna kumi khot ki international students ngilaya invite ki professors ye ki nong ajing mut hiru barok kawai te omshem ladon kanu kajing thumu jungi bangin ya penhuri hura ne ban penmong yano hendre kajing kano vice president kani husu uba Esterson Sotun kalong ke ba kabumdei bat ka ba penmong hiru mo ya kawai ikiwe te ba ula shasho ula shatan haki dekot kena jungi kalai ke kabumdei kalong ke kabumdei an ka khamja hiru kumta te ja kum kanie kawanra ya ka kapendu jing burom ya ka nihu ya ka organization WOSI but ya ki kelapan kamera hiru ikitu ki khna ki bawan menen hapor hagatu ka festival kadai ka ni organize jong ka WOSI te kata ka WOSI kadai ka forum bengi ngenya pinjan mo ki khna ki ba kum ka nihu te kidan hik international students ki bakuli haktu ni invite khna ki khna ba maki ru kin tip ka festivals ba ni celebrate hapo ka nation jungi te ka tu ka ju ana ka tu te ke bau ong vice president uba Esterson Sotun kedai kabumdei kalong kabumdei namar ba ki bre ki bawan menen kidai ki bana nihu sudah kidai ki khna nihu sudah kimdan wei uruhi ubre ubadai bana shabar kidai ki khna ignu maybe kidai ba umithoi khna ignu hendre makiru ka ignuru kadai hapo ka nihu to kituru kidai ki khna nihu hi Krenshai ya kata te kidai maki ki bawan ra eternam kidai maki ki bawan lakhot security maki namar ba maki tharai ki latip lupa bakan saja kumta henringi ngi wanda ka jingmot ka babha I khamdan jing thumu ruhi bangin ya penhuri huramo te ngila ngishong ba okay kamne le da kadon ke ingin ya kren da ka basha ingin ya kren da ka ktir umdei benra da ka kti umdei benra di kitiar ben ya sho ikiwei Henry la rakti sha maki ka ki dekhat met jungi leki khamdan hiru barakti ya u Esterson
u should make false assumption, u should make I false and fake allegation mo ha police station, and then kala sa priang hiru ha social media barok kawai. Menen ki don laingot te ki jong ba isesan wanda ka baik atli ka baik te u isesan ru udan hang ta ka organize ka WOSI, World Organization of Students and Youth, te nila yo permission hiru unde bengi shia celebrate kunta ni yo permission na register te nila invite hiru hapor bakala permission long di nomor bengi le ya ka holi temo unde bengi ni khamle bakala hira te per bengi la yo invitation, the next day I mean permission, the next day hi nila ya you invitation nila ya some invitation ya baro kabunde re kata nomor ba ukamlesh singh u Amit Mani Tripathi but u Anubhav Pandey kikhlem rakti kitu kikhlem rakti henry ka ek program ka bolong menen kalong ka ba it was a successful program u istesan ukham dan problem e hiru hapor bangi pentarong ki te ni kham rakti hiru ya u an ngam so thu ba bele u ai u ong thok ma ba u sharakti tang em te apa pi ong ba nomor istasan uklam keno ya ka kontrol jopi roi keno ya ka EVPP rai pi pat piwan pensyai na daling jopi kai ba pelogi pi ba piwan pensyai te ka WOSI ka de ka organization ABVP ru ka de ka organization KSU HYC ru ki de ka organization te misal tu yang ta bi de ka organization roi haba uni u istasan uklam keno ba dei ma pi roi keno ba ki de ki khot joka EVPP te u kamlesh udai u khna jongka udai u member jongka ABVP udai hiru ka u khna jongka nihu ma jongka school nihu te nila I invitation u wan ken hang ta umdei bengi ong ba ni kham kentat mo yano kila benon mono hindai ka jing wan jong u istesan ruhi kalong ka babes nomor ba u wan kum hakata ka program bangi ini ayu mo pada ka jano kum tate kalong ke ka bapun but nam ke sia kata menehi kasni ha police station maulai gate 5 nihu namar menen lawan menen ho oi kidi khna jong ka nihu khna nihu tura te meki kiwan nomor ba ka social media kelapun sapriang kerteng jong ABVP jong RSS mo te kiwan pensyai ke nya kata ka klem don kajing kata ni ko ang pensyai uba istasan sotun babali uman keren dari ini bali uman keren pensyai ni kuno umong iko bentip an mano basyo uru nginya keren pensyai nginya keren markhamat mo undi ba sulit haki social media bro kowe ba usha le punta to nginya wan hakmat nginya keren pensyai mo ya kata bali kuno umong kuno syatar kata kasakti joku niru iko bentip namar bah hakmat jongi keren syatar hiru kasakti joku kuno umong kakti kuno kasyat joku kepat namar ba pa kerteng ru ba ta akinis ba ta amat di maki ki ba so ayo ya tapor ma ngate nga organize program ngadan minister dengan lek ngawan hiru ngapen biang yang kabang ngapen biang yang ke mo dia kita ki bawan hamtu dan hamta an ke ba u kamlesh kita ki parlok jangan ki dan hamtu dituru ki khandan bayo rai kata ka instant khandan bakta rai pabasa ta jingja dan kata sakane kan ada yang pi rahmat lagi ba kamu syo kadai kadai gajing harap kumaju kamdai gajing sisa